Uwiteka nyaguhora ku ngoma, wewe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, ndakoni naje n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'amagara yanje yose, kubw'iyi ngabirano y'ubuzima waduhaye twebwe abana bawe. Ndakoni naje kuko ibyo waduhaye ni byiza, kandi n'ibyo wimirije kuduha ni byiza cyane. Ni wowe ubaka intahe mu buzima bwacu, ni wowe uduha gusabikaniriza abandi ibyiza watugiriye, ni wowe utera akanyamuneza imitima yacu, ni wowe uduha gutwenga, ni wowe uduha kunezerwa, ni wowe uduha kubyara tugaheka, kandi byose ubikorera ubuntu bwawe mu kuduhuza n'ukuri kw'ijambo ryawe, twamara kubyumvira tukabishyira mu ngiro ukaduha umugisha n'umugwiza. Jewe ndaguhaye icyubahiro. Nyemerera nciye bugufi nyaguhora ku ngoma, kubw'ijambo ryawe duhezagirwe ubwoko bwawe. Duhuje umutima turi ku mpande zine z'isi. Muri twebwe koko harimo abariko baratwenga kuri byiza wakoreye, ariko harimo n'abagitegereje. Kujya ko muri maternite abari utegereje, abari uwarose, abari utarose, abari byagenze neza, niko tumeze kuri iki gicaniro c'intava twubatse kandi ukemera ukongera ukacemeza twebwe ubwoko bwawe. Nyemerera nyaguhora ku ngoma, mu bigaragara dukora ibyo wadutegetse, nawe mu bitagaragara ushitse ibyo wadusezeraniye, tubibyaze umusaruro mu guhabwa umugisha n'umugwiza muri bya bindi bigaragara tukubahiramo. Iki gicaniro kiriko imibavu y'abana bawe, ariko ibimazi by'ubwoko bwawe, ariko amashikanwa y'abana bawe, ariko twigoro tw'abana bawe, ariko amashimwe ashingiye ku mutima ukunze y'abana bawe. Kumbure kubera imiryango tuvukamo, ubuzima twabanyemo, dushobora kuba tutakoze ibikunezereza. Nkwisabiye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Kera twakusanya imitwaro yacu yose, reka ubu mbanze ngusanya ibyaha byacu byose, imibabaro yacu yose, agahinda kacu kose, ubugome bwacu bwose, ubwibone bwacu bwose, imyuka y'ubusambanyi ikorera muri twebwe. Ndabikusanirije ngaha kugira ngo iki kimazi tuje gutanga muri iyi saha ya Satani ishira saa sita kibe cyo guhabwa imbabazi, kuko turi mu izamu ryo kwisuzuma, turi mu izamu ryo hagati ya saa tatu na saa sita. Ni kwisuzuma tukamenya twebwe b'indani, twamara guhamagara amaraso ya Kristo ngo atweze, twamara kwitandukanya n'amajeke twiteye, tugaca bugufi kubw'ukuri kw'ijambo ryawe, nawe ukatwumva papa, ukatugirira imbabazi. Twarasobanukiwe ko muri byinshi uduha, ubiduhera ubuntu, utabiduhera ibikorwa twakoze. Twarasobanukiwe ko mu bunini bwo kugeragezwa ariho dukura ubudahangarwa n'ubuhangange mu mugisha n'umugwiza. Twarasobanukiwe ko ukunda utamudekesha, umuha guhora kandi ngo bikoresha imibabaro n'iminezero bigenda byubaka ku rubiri.
ku buzima bwiwe. Twarasobanukiwe kuko tuba muri bike bishimishije, ariko tuzamukira mu mashimwe arenze imishaha y'ibiremwa byawe. Twongeye guca bugufi ngo ijambo ryawe rigwire muri twebwe rifise ububasha bwose. Turaje ngo ugire ijambo wongera kubaka mu mitima yacu. Turaje ngo ugire ijambo wongera kubaka mu buzima bwacu. Umva gusenga kwacu papa, umva kurira kwacu nyaguhora ku ngoma, umva gutakamba kwacu. Uduhe umugisha dukeneye, uduhe umugwiza dukeneye, uturinde kubabara nyaguhora ku ngoma, uturinde guteterwa mwami w'abantu, udutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, uduhuze n'amahoro y'umutima dukeneye, uduha akaririmbo gashasha muri twebwe. Urakoze, duha umugisha, dukize indwara, duha amagara meza, duha urubyaro. Iciza washize muri twebwe ntikigaforomoze n'ubugome bw'isi. Nsenze sambuza indoto mbi ku buzima bwacu, nsenze sambuza indoto zo kurara turarya, nsenze sambuza indoto zo kurara turarima, nsenze sambuza indoto zo kwiruka n'imbwa, nsenze sambuza indoto zo kubona ibitongera hejuru yacu, nsenze mvunagura, nshinyiza, mboha, naniza umwuka w'abapfumupfumu n'abakonikoni, abatongera, abashuhura n'abashahura, ndetse mwongera nkankiriza umwuka w'abakinzi. Mutima w'Imana nazabe muri twebwe, dukora iby'ubutwari, tuba abarundi n'abarundikazi bisobanukiwe. Inema y'Imana igwire mu mitima yacu, ubwami bwa data buze butwuzure. Ngo Salomo ariko arasenga kuko yari yakuzaniye amashikanwa y'ubwoko bwawe, kuko yari yacanye igicaniro k'ijako, amashikanwa y'abana bawe. Ngo Salomo icyubahiro cyawe cyaraje gitwikira aho yari. Ngirira neza, mugira neza, uduha amahoro ubwoko bwawe. Ngirira neza muziranenge, uduha urukundo ubwoko bwawe. Ngirira neza mwami w'abantu, ngirira neza mucunguzi wanje, ngirira neza bwizigiro bwanje, ngirira neza kuri iki gicaniro udahisha ishano abaririye, ngira neza kuri iki gicaniro ubohora ababoshe, ngira neza kuri iki gicaniro uruhurira indushi, ngira neza kuri iki gicaniro uduha amahoro, ngira neza kuri iki gicaniro wirukana ibyonyi byose mu buzima bwacu, ngira neza usangangure ibyo byose biri kuduhuza n'amasanganya y'umutima, y'umubiri n'ay'umushaha. Ngira neza umugorora abamugaye, ngira neza inda zitabyara uzugure zibyara, ngira neza imbuto z'ibihungu zishiremo ubuzima. Baratubwiye ngo nibakenye imyumbati n'ibiyoba, ariko ufite ubundi buryo, ufite akandi karyo, ufite ukundi kuntu ukora. Ndakwisabiye muziranenge, ndakwisabiye mutananirwa, ndakwisabiye nyine ijuru n'isi, tsimbataza inyigisho washize mu marangamutima yacu. Ndakwisabiye uhobera amarangamutima yacu, ndakwisabiye usanga bari kuburana kandi yisaha bahaye bahambira ibyo bahambira kugira babarenganye. Ndakwisabiye usange abapfunzwe amadosiye bari karubiko, ndakwisabiye usange abari ko bariyunguruza bari mu mabara baratandukanye, bamwe bari mu ndege, bamwe bari mu miduga, abandi bari ku mamoto, abandi bari ku makinga, abandi bari
mu biduga binini binini, abandi bari n'amaguru. Hari umwuka w'Imana ukuri kurabaherekeza. Ndagutakambiye nyagora ku ngoma, wubake neza muri twebwe. Ahantu hose ariko harumvikanirije ndiko ndasengeramo, amaraso ya Kristo ndayanyanyagije, uwutongera ntakagira ijambo, uwutongera ntakavuge ngo bwemere, uwutongera ntibikakunde ko atongera. Ndanyanyagije amaraso ya Kristo, amaraso ya Kristo, amaraso ya Kristo. Iki si igihe cyo kwigishwa byinshi, iki ni igihe cyo gushyira mu ngero ibyo twigishijwe, iki ni igihe cy'uko tuzi imbere yawe. Twacanye igicaniro uyu munsi cyo kumva ijwi ryawe, guhagarara neza mu muhamagaro wacu. Tugirire ikigongo, tugirire neza, dutabare papa, turenganure papa, tunezereze papa. Amaraso ya Kristo nanyanyage, ndase ko umwana wawe yibwa, ndase ko ibyiwe, ndase ko ibyiwe bipfumwa. Ndabyase mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'Imana nibukorere kuri twebwe, tubone guhumanuka mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'Imana nibukorere muri twebwe, tubone gutetururwa mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'Imana nibukorere muri twebwe, abadutaye batugarukire, abatwase badukunde, abadakenewe mu buzima bwacu Imana idutandukanye nabo. Uwiteka nyagora ku ngoma, we bubasha bwose, we bushobozi bwose, wowe mugisha wuzuye, wowe mahoro mazima, we gahimbare kazima. Debloke byacu byamaze kuburokwa n'imyuka n'ibirere bitandukanye. Debloke amahoro yacu, debloke ibyiza byacu, debloke ubutunzi bwacu, debloke ibyishimo byacu. Suzuma mu biganza byacu papa, nusanga tutari ndyarya, nusanga tutakuryaryanije, nusanga tutaguhenze, nusanga tuyanye ibyaha byacu, nusanga tutiteye ijeke, twitandukanije n'ubutinganyi, twitandukanije no kwisambanya, twitandukanije n'ububeshi, twitandukanije n'ubugome, twitandukanije n'ubusuma, twitandukanije n'ubwambuzi butandukanye. Nusanga twabanye nawe, nusanga nyaguhora ku ngoma, twagendanye nawe, duha amahoro y'umutima, duha ibyiza n'ibyishimo, duha igikundiro wirukane icangiro, duha umugwiza wirukane inyatsi, duhe kwiyumva papa, duhe kunonokerwa papa. Hari siporo bo turangira ntituzishobore, ariko we ushoboye gukura ibinure byose mu mubiri wacu, wowe ushoboye gukura ikizira cyose mu mubiri wacu. Ndagukomeye amashinyagora ku ngoma. Iki gicaniro n'utweza, iki gicaniro n'ututabara, iki gicaniro n'ututeturura, iki gicaniro n'uduha abakiriya batazana inyatsi, iki gicaniro n'uduhuze n'abakunzi bacu, iki gicaniro n'udusubize hamwe n'abacu twatatanye, iki gicaniro n'udebloke yamigisha ahantu wahishije, ahandi hagera mutima w'Imana, ahandi hagera ubwami bwa data gusa. Iyo migisha nituyihabwe, imigisha y'ubumana nituyihabwe, iyo migisha dutanguye kuyiharura, iyo migisha dutanguye kuyihamagara, iyo migisha dutanguye kugendana nayo, iyo migisha nizibe muri twebwe, iyo migisha nizikorere muri twebwe. Ewe wamugisha uzana amagara meza, ewe wamugisha uzana amagara meza, ewe wamugisha uzana amagara meza, ewe wamugisha ukuraho uburwayi, ewe wamugisha ukura aside mu mubiri wacu, ewe wamugisha ukura umubabaro mu mutima wacu, ewe wamugisha ukura agahinda mu mushaha wacu, ewe wamugisha ukura urwango hagati y'umugabo n'umugore, ewe wamugisha uzana urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana, ewe wamugisha uzana ubwenge n'ubwitonzi. Kaze mugisha ukorere muri twebwe, kaze mugisha ushinga imizi muri twebwe, kaze mugisha, kaze mugisha, kaze mugisha uva mu ijuru, kaze mugisha uzanwa na mutima mwerana, kaze mugisha, kaze mugisha, kaze mugisha ukuri kizira ku buzima bwacu, kaze udutandukanye n'amajambo twatuwe ko n'abatadukunda, kaze udutandukanye n'imibabaro yagizwe n'ababyeyi bacu batwibungenze. Kaze mugisha, kaze mugisha, kaze mugisha udutandukanye n'imitongerero y'abarozi, kaze mugisha tudawisha amaside yose ari muri twebwe, kaze
kaze mugisha ucishe epfo na ruguru ibyo byose byari byarazinze ubuzima bwawe. Kaze mugisha uzamura iseseme muri twebwe ducira ibyo byose byatunanije bikatubuza umugisha. Kaze mugisha muri iyi saa tanu na saa sita. Kaze mugisha ibishoboka biva ku isi turabyaza, ariko ibivuye mu ijuru nibise kuri twebwe. Naho nyene ibivuye mu majuru turabyaza. Si inyenyeri ziri kudukorera, si izuba riri kudukorera, ntabwo ari ikindi kintu na kimwe, ntabwo ari ibiyogajuru, si ibigendajuru. Hoyayi sabagendera ku rutare, hoyayi ngwino mu marayika w'umukama, ngwino murinzi w'ubuzima bwacu. Maraso ya Kristo komeza ukora, maraso ya Kristo komeza ukora. Korera abakobwa bacu bahiga, korera abahungu bacu bahiga, korera abagabo bacu bahimbawe, korera abakenyezi bacu bakundwa akazi. Maraso meranda ya Yesu Kristo, maraso meranda ya Yesu Kristo, maraso meranda ya Yesu Kristo. Bohora, 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 tawar, 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 bohora, bohora. Teturura amaraso ya Kristo, teturura amaraso ya Kristo. Bohora imigozi yose ibosha amaboko yose yacu, bohora imigozi yose ibosha amarangamutima yacu. Bohora, bohora. Ni wowe ufise inkota icagagura imigozi isa n'icankiro, ni wowe ufise inkota icagagura imigozi isa n'imikoshi, ni wowe ufise inkota icagagura imigozi isa n'akavuyo. Bohora amaraso ya Kristo, bohora, bohora. Tiorora, tiorora. Abagome ntibabura amahoro, abarozi ntibabura amahoro, abatongera ntibabura amahoro, abagiye kuturaguriza ntibabura amahoro. Yesu umukozi mwiza, Yesu umwana w'Imana nzima, Yesu we wapfuye ukongera ukazuka. Hamba mu ruhavu rwawe ingeso mbi zacu, hamba mu ruhavu rwawe ubusambanyi bwacu, hamba mu ruhavu rwawe ububeshi bwacu, hamba mu ruhavu rwawe akaboregwe kacu n'akabacu, hamba mu ruhavu rwawe ingeso mbi zatwizizira, hamba mu ruhavu rwawe izi ndoto zitwereka ko ducinyije, hamba mu ruhavu rwawe izi ndoto zidutandukanya n'ishaka rya data. Zuka, zukana natwe Yesu, warazutse rimwe rizima, watura amahoro no mu bari baguhemukiye, atura amahoro muri twebwe. Ramutsa amahoro mu mitima yacu, ramutsa amahoro mu buzima bwacu, ramutsa amahoro mu mibereho yacu, ramutsa amahoro mu ngo zacu, ramutsa amahoro mu Burundi, ramutsa amahoro mu Burundi, ramutsa amahoro mu Burundi, ramutsa amahoro mu Burundi, ramutsa amahoro mu bahungu, ramutsa amahoro mu bakobwa, ramutsa amahoro mu bagabo, ramutsa amahoro mu bacari, ramutsa amahoro mu bakenyezi, ramutsa amahoro Yesu, ramutsa amahoro Yesu, ramutsa amahoro Yesu, ramutsa amahoro Yesu. Ibirenge byacu bihagarike ku gitandaro, cya gitandaro mwasa adashobora gusenya. Ewe Yesu mwiza, ewe Yesu mukiza, ewe Yesu murengezi, ewe Yesu mutabazi, ewe Yesu, ewe Yesu. Akaji kawe nikongorere kugira ngo umwasahunga ubuzima bwacu, akaji kawe nikongorere kugira ngo turigwe imyenda tutunduje imitima, akaji kawe nikongorere icangiro kigenda igikundiro kiza, akaji kawe nikongorere twemerwe mu byo turiko turakora. We Yesu, akaji kawe nikongorere izinguma zacu zibobereza amavuta asa n'ay'izahabu. Dusayangane, 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 dukugwe kw'imivumo, dukugwe kw'imikoshi, dukugwe kw'imibabaro, dukugwe kw'agahinda, dukugwe kw'inuguta y'imivumo, dukugwe kw'inuguta y'igikagwe c'imikoshi. Ewe Yesu, ewe Yesu umwungere mwiza. Zaburi ya 23 irambwira ko utubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotaha, ubobereza amavuta asa n'ay'izahabu imico yacu, udutunganiriza ameza y'umera ndabasi bacu babona. Yesu, Yesu, nguturinda ko amazi asuma amateme n'amatwi amatwi yacu. Yesu, Yesu, Yesu umukunzi mwiza, Yesu umwami w'abantu, nezerwa n'iki gicaniro cy'ubwoko bwawe. Suzumura ibiganza byacu biratonganutse nitwakuryajyanije. Suzumura Yesu, Yesu,
duhe kubyaza umusaruro kuri ku ijambo ry'Imana twumva, duhe kubyaza umusaruro iri sengesho dusenze, duhe kubyaza umusaruro iki gicaniro cy'intama dushinze. Ewe Yesu umukunzi mwiza, ewe Yesu umwami w'abami, ewe Yesu umugira neza, Yesu Yesu umuganga w'indwara z'ubwoko bwose, Yesu umwana wa Dawudi, Yesu umwana wa Dawudi, bohora amaso yacu abone, bohora imitsi yacu izibuke. Ewe Yesu umwungere mwiza, Yesu umukiza w'abagwayi, Yesu umurenganuzi, Yesu tubohore, Yesu duteture, Yesu tuburanire, Yesu turire inyenda, Yesu turenganure, Yesu duhe urubyaro, Yesu duheshe umugisha, Yesu esha umugisha w'umwete wo kugusenga. Aya mashina yawe, izi mpundu ni izawe, icyubahiro ni icyawe nikikavogera umuntu n'umwe. Yesu ubona gutaka kwacu, Yesu wumve gusenga kwacu. Ntitugusenga cyane nk'uko utatwumva, ahubwo tugusenga cyane kuko ugize umwete. Uramwumva uramutabara, uramwumva uramukiza, uramwumva uramubohora, uramwumva uramuteturura, uramwumva uramurenganura, uramwumva uramugirira neza. Yesu Izera arambwiye ngo mwabubaha umugabo, ngo nimugahagarika gutakamba atabahaye ibyo yabemereye, ngo nimugahagarika gutakamba atahaye amahoro Yerusalemu. Twaragusabye imvura urayiduha, warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze Yesu. Komeza uduha amahoro y'umutima Yesu, turambiwe insirine za buri munsi. Yesu turambiwe kuhagira imiti y'ibitigo. Yesu turambiwe amanti inflammatory, dukize umutwe udahera, dukize ibiherehere, dukize ubugwayi, dukize kanseri, dukize sida, dukize Yesu, duhere ubwenge abana, duhere urukundo abarundi. Yesu umukunzi mwiza, ngiki gicanira cyo gutakamba ibyiza byose bikomoka mu ijuru. Ongera uduhe ishusho y'igihugu cy'amata n'ubuki, twarasobanukiwe ko cyari gitangaza. Yesu umwami w'abantu, Yesu uri hejuru ya bose, era ku mutware wa mbere wawe muri iki gihugu cyacu. Umuha ubwenge, umuha ubwitonzi, umuha amahoro, umuha umugisha, umurinde nk'imbone y'ijisho ryawe. Era ku mwana gihugu Yesu, uwo twitwa ngo aracinyike, wa wundi afunzwe, umwe afungiwe akarengane, mufungure Yesu, ufungure 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 Yesu. N'ufungiwe mu makungu, mufungure Yesu, mufungure Yesu, mufungure Yesu. N'ufungiwe ukuri, mubohore Yesu, mubohore Yesu, mubohore Yesu. Inayati y'irama haramaze kwibagiranwa no mu Burundi. Duha amahoro, duha urukundo, duha umutekano, duha ubutungane. Yesu umwe twitangwa n'uwanyuma, umwe afungiwe ibitaro, umwe afungiwe amafaranga, umwe yabura ikimugombora, kandi yarakize indwara, kandi yaratoye imitende. Murihire Yesu, mutabare Yesu, mugire neza Yesu, murenganure Yesu. Yesu aya mashina yawe, izi mpundu ni izawe. Yesu ndasimanuka abariko barazungatesha intaro zawe, babikora ngo ubwoko bwawe buhere, babikora ngo abana bawe barenganye, babikora ngo abana bawe bababare. Ndabyase. Ineza yawe nize, amahoro yawe naze, urukundo rwawe niruze, umugisha wawe nuze. Suzuma Yesu imitima yacu, nitwiteye ijeke, tugusabye imbabazi ku byaha byacu, ku byaha byacu, ku bugito bwacu, ku bwibone bwacu.
ariko Yezu tubohore, ariko Yezu tubohore, Yezu duteturure, Yezu turenganure, Yezu tugirire neza, Yezu nuduhe akazi, Yezu nuduhe perimi, Yezu nuduhe pasiporo, Yezu nuduhe visa, Yezu nukure mu bushomeri. Pawulo yarabivuze mu Banyefezi 2 umurongo w'icumi ngo turi abantu badasanzwe, ngo Imana yaturemye itwiremeye, ituremera muri wewe, ituremera muri wewe, wowe Yezu Kristo umwana w'Imana nzima, uri Imana nka so. Tugirire neza, tuzurire ubuzima ejo wakoreye Lazaro kubera amarira y'abashiki biwe, cyane cyane Mariya hamwe na Marita. Yezu tuzure, Yezu zura abacu, Yezu bahora abacu, Yezu urenganura abacu, abo dusengera urababona, ibyo dusengera urabizi. Duha umugisha Yezu, duha amahoro Yezu, twuzuze mutima wa mweranda, ntidusubire kwiganyira, ntidusubire kubabara. Umwasa buri canze yocishamwe ibitega, yocishamwe akarenganya, yocishamwe ibisuzugurira, yocishamwe ubukene. Umwasa buri canze cyo kudutunutsa. Yezu dutabara, Yezu dutabara, Yezu turengano, dukure ku cyavu udushire ku cyata. Duha umugisha Yezu, duha umugisha Yezu, duha umugisha Yezu, duha umugisha, 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 duha urubyaro, duha urugo Yezu. Waragivugiye ngumva ntizivuge ngo turabyaye, ngo uyu mugabo avuge ngo turasimbasimba, ngo abagore bavuge ngo turahiriwe, ngo abakene bavuge turatunze. Ni mu izina ryawe Yezu Kristo umukozi mwiza, natuye neza kuri abana baduriye kuri iki gicaniro, kandi ndagusabye wabyarize umusaruro w'amashikanwe yabo, utwigoro twabo, ukumva ijambo ry'Imana kwabo, ugusenga kwabo, ukwihangana kwabo, no kubabarira kwabo. Mutima w'Imana mwigisha w'ijambo ry'Imana, komerezanye, 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 ntiduhembuke. Kandi ndashimiye Imana ko byikoreye twebwe ubwoko bwayo, ndayishimiye ku bitangaza byose duhaye muri uyu mwanya. Mu izina rya Yezu Kristo twakiriye ibyo byiza, kandi tugashimira Imana ko nayo tugiye kuyishingira zose. Amen, amen, haleluya. Imana yonyine amahoro twishimire, itunezereze, iturinde kubabara, itwagurire imbibi, idutsenture mu makuba y'ubwoko bwose, ubutunganuke bw'ibiganza n'ubw'imitima yacu bubone. Yesu duha umugisha tuyisaba. Amen, amen, amina, amina, haleluya. Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu Kristo.